Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kinoilam kesenjok kirang ba snong Garibhoi district haka laipoi teregunai tung arja arpun rio kila lej banya kendo yo menteri badik mi ya katanat company boarding ke sorkar jela uba medba lingdo banyak kran holor ki jing e ki be dei bag jing sam boarding haka district borokawai. Habakran sigilat pathai kubor secretary kesenjok uba PB Selyang ulaong bag jing wan jongki ka long ban pen ken mau ya ke sorkar halor ke jing thot palat ke jing sam boarding ka balak ta jor ya ki pajba haka leng Garibhoi. Kawai ni kimat bahakmat kabak senjok kalara ka long halor ke jingduna nong tray haka MEPDCL bat kedo hadin bakilai kendo ya ki officer ke MEPDCL kila pentep ba hado shispa ar pohnyotli ki kam lineman ki badai bantong daki agency kimpat pendap satya. Halor kini ke benta menteri ketenat boarding ula kular ban simkhia bat ekran no mardor bat ki agency bakin pentri kam ya ke jayate asas kular bat ban pendap no ya ki kam ki balai. Kawai pat kamat kabak senjok kalapen sengau kalong halor ke jing penbor banbu ya ki smart meter hakabala penpau bah hadu menta kampat pedang satya ya kani garukom bu smart meter namar ke jing sengau kia baka bai thang boarding ka kiu palat hakikat tu kat ni ki long yeng ki bala debbu dau smart meter hakabaki don ki bahap si hadu stan ni 100,000 tingka si benai. Haba jubab halor kani jing sengau kia laong bau ba medba ula kular ban penlong ke jing elang pensai pat ba halor ka rukom trekam jong smart meter bat ke jing ya pair banaki meter baju pendon kam menta. Ito mantakasli ka lai puitrik kunai Julai aja brio na kaliang jongka senjuk kirang Masnong Garibhoi district gilayo ekaban wanbu ya ka jikto na kamata penkenmau ikam givide bat ka jiktot palat jongka ni boarding electric ha ka Garibhoi district begini di kamat kapenungkong kalau ba kasenjuk kalau tempau ba kasokya subun hadin ba na kaliang jongka sorkar MBA kala IT no aki agency nak bantaban penyiar yang kami bagi juntung yang kini masturul hantam bagi neki lineman bagi wiki kap kibede bat ketika corporation MEPDCL kita kalian jungi kesenjuk hadin ba nilayo bagi keduk ya ka MEPDCL ki don ku pa hadu sispa at penyungut ki neki lineman ki ba hadu munta ka ban kalian jungi agency kampatung di ngila yali keduk iki tentang abang ilek MEPDCL KPCL kanyak sekretari agensi pada kanyak sepok MEPDCL tekan ni kalau bujungnya ini mungkin dalam senang bat ke jutut ni jong boden detik ke de jutuna pelan contohan power di nakalian jong menteri beripek ya ketika power iba melba lindo ila kolar ba in ai ka pressure nak petang di agensi bahkan pentrikam katung berikut harga jadi sorry sorkular ga juki la kata agreement ka bite apa yang kenika agensi bat kenika sorkar bahkan di department jongka power department kaba arpat kaba nakaliang jongi ngelayo apa dikir nak bini pakanika jingte jingpenbor jongka MEPDCL bante yo smart meter pada kalian jongka sunjuk adu kota nyimpat pediak kumbang liara haka jingilang jongka sunjuk kira masnong ba horki dohotang nyimpat pediang yo smart meter nama nakataw jongka jingki pala jongka belai idon gilong yeng kibayeto ba hadin balte yung meter tak haka sibna ko pa sanajan de jar kabilang ko poy haka we ko yeng egi senong pendong mengitip pada Garibhoi district maupun di bidang tinggi nongrep di belas gi kiba in kam grab kambriang maupun bakalan bu jengir TND makin siu ya ke belai kita kalian jonggu minister concern jong kenika power department ila ong ba ya kenika kam la jong kam chuai kaban ai ka awareness program kaba kabatikna saki paiba lang sunong haga jingte lang jok ya kenika kam kumbon cepen sno ni ba mencem sedang ngiloyo madikren akapor penanglong minister power jongka sorkar Mekalia Israel itu modal kita kalian jung iru ila penpau goju i kejingkiran kejigedu keju i kejing ayasaran maka don kampan create yang awareness program kebini usman menta Henry kumbolong hodo menta kalian jongka department MEPDCL kimpat sim yang godo sejak create yang awareness program nak menta ban ai kejing sai ka patikna haka bini pakai trekam jong uni usman menta maka ai ka ban kalian jong sunjuk ni kwa ban yo kejing sai ka patikna ka kejing fair habang ite ay normal bitar baru smart meter di harga bidang ini nak kalian tungi nilai aipor lagi bakin ya di rekam hampir setiap kenang bangin yo ada saya tapi kenapa lada lasiat lasa yo ada saya tapi kenapa ba ingin sa pediang ingin sa ketat ada kepor hadin beliau ada saya dan bahkan nikah
awareness program. Kita gidi kimat ki bengelio yang kapan keran ringkat pada minister mentang segi ke barang juga sunjuk kirang Basnong hagan ke segi lai poetrik lai beliau arja akundri. Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.